Uburusiya buri gusatira umujyi ukomeye wa Ukraine mu gihe igitero cyayo muri Kursk kigenda gake cyane. Bamwe ari kwibaza uburyo Ukraine yasatiriwe bikomeye muri Burasirazuba bw'igihugu kandi nayo yarateye Burasirazuba bw'ikindi gihugu, ariko kugeza uyu munsi ikaba yarahagaze hamwe kubera ko iri gukubitwa inshuro n'abasirikare b'Uburusiya. Iri mu Burusiya irakubitwa, ariko none wajya mu gihugu cyayo nabwo bagakubitwa. Kugeza uyu munsi rero igihugu cy'Uburusiya kiri gusatira umujyi ukomeye wa Ukraine uturutse muri Burasirazuba. Uwo mujyi kandi nabwira yuko ari umujyi w'ubucuruzi buhambaye ku buryo abanyaburayi bafite ubwoba bwinshi ndetse n'abanyamerika, ariko none bakibaza impamvu Ukraine idatirimuka ngo iva hiri yigira imbere ifatira ibice by'Uburusiya, dore ko byanze burundu bahamye muri Kursk, kandi ibice bafashe nabyo bari kugenda babyanwa gake gakeya. Dore ko indege yabo mu minsi yashize yahanuwe n'intwaro ubwabo bambuwe n'Abarusiya, ariko nanone uwo mugabo mukuru ingabo ze mu kirere yese yirukanwa ku kanya. Byinshi rero turi kwibaza bijyanye no kuba Ukraine iri gutsindwa bikomeye, ndetse kandi umujyi wayo ugenda usatirwa gake gakeya kandi idatirimuka, tubigaruka mu kanya. Uburusiya bwateye intambwe ikomeye mu minsi ya vuba ishize iteje inkeye cyane byo kuruta Ukraine uko yagezeho mu gitero cyayo nibyo yagezeho cyambuka umupaka ijya muri Kursk. Abasirikare b'Uburusiya ubu ngubu bari mu nkengero z'ibirometero bike cyane uvuye mu mijyi nka Prokhorovsk, imijyi yuzuyemo ndetse kandi ikoreshwa cyane, ikoreshwa n'abantu benshi cyane cyane mu bucuruzi, ndetse kandi ikoreshwa n'igisirikare cya Ukraine. Uwo mujyi kandi wa Prokhorovsk urimo sitasiyo ikomeye cyane ku buryo buhambaye itegerwamo gari ya moshi, ndetse kandi urimo imihanda minini ikomeye, mbese ahantu hose byinshi bikomeye igihugu niho byibera. Ni ahantu kandi h'ingenzi anyuzwa ibikoresho n'abasirikare kandi by'inyunganizi ku rugamba berekeza mu rugamba burasirazuba bw'igihugu cy'Uburusiya. Abanenga igisirikare cya Ukraine muri icyo gihugu bafite ubwoba bw'uko igisirikare cyabo cyabaze nabi mu buryo bukomeye cyane. Bakinenga kandi ko cyohereje abasirikare mu karere ka Kursk, aho kohereza abasirikare mu nyunganizi ku rugamba rwo mu burasirazuba. Iki gihugu bavuga yuko kandi byatumye Prokhorovsk umujyi w'ingenzi muri Ukraine usigara urangaye ndetse kandi utarinzwe. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagabye igitero gisesuye kuri Ukraine muri Gashyantare mu mwaka wa 2022. Mu ruzinduko yagiriye ku rugamba mugabo mukuru ingabo za Ukraine General Oleksandr yavuze ko kandi Uburusiya burimo kujugunya ikintu cyose gishobora kugenda mu kilometero cyabo. Kwa gatatu perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeye agira ati uko ibintu bimeze rero biragoye cyane. Inzobere kandi mu bya gisirikare zavuze yuko itakaza Prokhorovsk umurongo w'imbere wose w'urugamba uzahirima ku buryo bikomeye cyane, uko abenshi basigaye bahungira muri igice cya Prokhorovsk cyane cyane munsi y'imihanda ya garamoshi. Umujyi wa Prokhorovsk wegeranye n'undi mujyi wa Mykhaiv. Yombi rero ni imijyi y'imbere y'intambara yari utuwe n'abaturage benshi cyane, ku buryo usanga mbere y'intambara yatuwe nk'abarenga 100,000. Abenshi muri bo rero barahunze muri iyo mijyi bavamo kubera ko nyuma y'uko agace gato k'akarere ka Donetsk kagenzurwa na Ukraine. Ariko nanone urugamba rwa Prokhorovsk mu by'ukuri ni ugukomeza kurugana. Umujyi wa Ukraine yatakaje muri Gashyantare uyu mwaka nyuma y'amezi make ashize iberamo imirwano ikomeye. Umujyi wa Avdiivka uri mu ntera ikilometero 40 mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Prokhorovsk, wabonwaga rero nk'ahantu harinzwe cyane barindaga bikomeye cyane. Imijyi rero n'imihanda byo mu burengerazuba bwawo bifasha cyane mu gushyikiriza abasirikare ba Ukraine bari ku murongo w'imbere, ndetse kandi byinshi bakeneye nko mu bikoresho, ubuvuzi n'ibindi. Amaherezo kandi ubwo uwo mujyi wa Avdiivka wigarurwaga n'Uburusiya wasigaye ari amatongo gusa, kwari gutakaza igikomeye cyane ikintu gihambaye kuri Ukraine. Byari bivuze ko Uburusiya bushobora guhindura kandi bukibanda kuri Prokhorovsk n'umujyi wa Chasiv yari w'ingenzi cyane kuri iyi misozi. Umujyi witegeye kandi ahantu ku buryo usanga ushobora gusanga uburyo Donetsk imeze n'uyu mujyi usanga byiteganye, ku buryo ushobora gusanga Uburusiya buri mu mujyi umwe ushaka gusanga bwarasa mu wundi. Igenzurwa kandi na Ukraine imirwano ikomeye yabereye wa gatandatu gihe uyu mujyi hafi yawo habereye imirwano idasanzwe ku buryo abasirikare benshi ba Ukraine barahapfiriye ndetse abantu benshi barahicirwa. Mu gihe kandi cy'ibyumweru kugeza uyu munsi abasivile benshi b'abanya-Ukraine barimo guhunga bava muri Prokhorovsk, babarirwa rero mu bihumbi cyane, ku buryo usanga abenshi bari kwava bari guhunga no mu gihe ko bamaze kubona ko Uburusiya bushobora gusatira uyu mujyi. General kandi Oleksandr yavuze ko arimo gukora uburyo bwo kongera imbaraga, kurinda ingabo zacu zo mu duce tugoye cyane tw'urugamba, guha imitwe y'ingabo za brigade amasaso ahagije n'ibindi bikoresho n'uburyo bwa tekinike.
uko gutera intambwe ku Burusiya kwafashe umuvuduko udasanzwe. Umujyi wa Pokrovsk umaze igihe kirekire uri mu ntego z'ingenzi z'Uburusiya. Mu gihe cy'amezi abasirikare b'Uburusiya bakomeje kugenda buhoro buhoro bigoye cyane berekeza muri iyo mijyi. Inzobere kandi zemeza ko Uburusiya bwagabye abasirikare bagira hafi 30 muri iki gitero, ndetse kandi na benshi mu basirikare babwo, ndetse kandi benshi muri abo basirikare babo bakaba bari inkeragutabara, bivuze ko batari bari mu gisirikare, bitewe kandi cyane kurwana. Muri iki cyumweru kandi Uburusiya bwafashe umujyi wa Novorossiysk umo muri Ukraine. Biraza rero kuba byaratumye bikara cyane kubera ko bamwe mu banya-Ukraine bavuze ko bagakwiye kuba wararinzwe neza kandi kurushaho. Depite Mariana uyu nguyu rero wo muri Ukraine amubwiye hejuru burya avuze ko igihugu cya Ukraine ubwacyo kirasiye indege. Yanditse ku rubuga rwe rwa Facebook ati imyobo y'ubwirinzi y'imbere ya Novorossiysk yari irimo ubusa, urebye nta gisirikare cya Ukraine cyari gihari muri uyu mujyi wahoze urimo abarenga 20. Mu gihe Ukraine idafite abasirikare bahagije ndetse kandi ikaba irushwa abasirikare n'Uburusiya, byemezwa ko abasirikare ba Ukraine bikuye mu mujyi Novorossiysk kugira ngo bongere imbaraga kurinda umujyi wa Pokrovsk. Ikigo cy'ubushakashatsi ku ntambara cyo muri Amerika SW cyangwa ISW Institute cyavuze ko kandi ubuyobozi bw'ingabo bwa Ukraine birashoboka ko basanze kurinda n'umujyi wa Novorossiysk bidakwiriye, mu gihe kandi n'abasirikare bashobora kuba bahatirwa bakajya no kwicwa bikomeye cyane, ariko bahitamo kuwureka. Uko igitero cya Ukraine muri Kursk gihagaze uyu munsi, hagati aho rero gutera intambwe kwa Ukraine mu gitero cyayo cyanditse amateka cyo kwambuka Uburusiya kijya mu Burusiya kigaya kugaba ibitero, ndetse kandi kwaraganutse cyane muri cyumweru gishize. Umujyi wa Suduha wa mbere munini Ukraine yafashe imbere mu Burusiya utuwe n'abaturage barenga 5000, warutwa inshuro 3 n'abatuye Novorossiysk Uburusiya bigaruriye muri iki cyumweru. Kwa kabiri kandi umugambi mukuru w'ingabo za Ukraine yavuze ko abasirikare bayo bafashe ubuso bwa kilometero kari 294 imbere muri Kursk, harimo imidugudu 100, ndetse kandi muri icyo gikorwa bafashe abasirikare 594 b'Uburusiya. Iyo mibare kandi ikwiye gufatwa mu buryo burimo amakenga, ariko nta ushidikanya ko ari munini cyane. Ikibazo gihari ni ukumenya niba izaba impamvu yo kwisobanuza ndetse n'uburyo Ukraine ishobora gutakariza ku rugamba abasirikare benshi muri Burasirazuba. Kwa kabiri kandi General Oleksandr yagize ati imwe mu ntego z'igitero cye muri Kursk yari ukuyobya abasirikare benshi b'umwanzi bakava mu bindi byerekezo, cyane cyane mu byerekezo bya Pokrovsk, ndetse kandi muri akandi gace k'umujyi wo muri Ukraine. Intego yabo ntabwo yageze uko abasirikare bagumye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cya Ukraine muri Burasirazuba. Ariko nanone nabwira yuko ibingibi byose yagiye biba bisa nkaho bamwe na bamwe bavuze ko Ukraine yagabye igitero yibeshye cyane, ahubwo kandi itandukaniro nibyo ngibyo nuko bongerewe imbaraga n'abasirikare biyongera, ndetse kandi gutera intambwe kwarihuse kandi barahoboka cyane kubera ko ibi bakoze gushaka kugira ingaruka nyinshi kuri urugamba nabo bwabo bikabahindukirana ku buryo bashaka kuzabyakira bibabagoye cyane. Ibi rero ni ikibazo gikomeye ku buryo benshi bavuze yuko bishaka kurangira bahuye n'ibibazo bikomeye nkuko barwana n'Uburusiya, bishaka kuzabateza ingaruka n'ikibazo gikomeye cyane. Abenshi rero bavuze yuko ubundi igihugu cya Ukraine gisa nkaho kibeshye cyane kubera yuko mu minsi ishize Uburusiya bw'ubunyogwa ibitero bikomeye mu Burasirazuba, kandi nyamara no mu Burasirazuba bw'igihugu cyabo bari kurwana n'igihugu cya Ukraine bikomeye cyane, ku buryo usanga abasirikare benshi b'Uburusiya barakubise hababaza abasirikare b'Ukraine nubwo arabafashwe, ariko nanone Ukraine ivuga ko yatakaje abasirikare barenga 6400 kuzamura. Ni benshi cyane ukagiranye n'abagabo bagabye igitero ku Rusiya kandi bari benshi. Ukonyo kandi mu gihugu cya Ukraine ho usanga ibintu bigenda bimera nabi kubera ko ubutaka bwabo bw'igihugu cyabo busigaye bufatwa uko bukene uko bwije, kugeza n'ubwo bafite ubwa ko umujyi ukomeye cyane nk'ingwe mu gihugu ushobora kurangira ufashwe, dore ko imijyi myinshi yabaye amatongo bayigize gutya bakayitwika, abaturage bo bapfa umunsi ku munsi kubera ibitero by'igihugu cy'Uburusiya. Putin yavuze ko agomba kuzihorera agaba ibitero kuri Ukraine, avuga yuko igitero Ukraine yakoze muri Kursk kigomba kugira ingaruka zikomeye. Nayo mpamvu rero Uburusiya bwavuze ko ibiganiro byose byarapfuye, kujya mu biganiro byamaze gutakara burundu, ahubwo bagomba kurwana kugeza ku munwa wa nyuma, dore ko igihugu cy'Uburusiya gifite abasirikare bakobye hafi kabiri abasirikare b'igihugu cya Ukraine. Ukongeraho kandi intwaro bari kure cyane barabarusha, ugasanga ni ikibazo gikomeye ku buryo usanga mu minsi ishize abantu bapfuye mu bitero by'Uburusiya.
ni benshi cyane kuko Uburusiya bwagabye ibitero bisa nkaho bimeze nko kwihorera utitaye ngo harimo abantu bimeze bityo ahubwo bakarasa za bombe na za misile bakoresha drone rwo hejuru ku buryo bavugaga ko ntacyo kimwe bibabwiye ukabona ko bari kurimbura koko nkuko babivuze. Ukraine rero bavuga yuko yateye umubare mubi kubera ko ashaka kuyobya abasirikare b'Uburusiya ariko bibu by'ubusa n'ubundi biranga. Ukraine ivuga ko ushaka guhatira Uburusiya kujya mu biganiro ariko Uburusiya avuga ko ntabwo butazigera bujya mu biganiro hamwe n'iki gihugu ngo ko cyakoze amakosa akomeye kigomba kuyahanirwa gishutswe no mu burengerazuba. Hame ibihugu by'i Burayi na Amerika bigashoboka ku buryo usanga Ukraine gunya kujya mu ntambara itakaza byinshi. Igihugu cyarabaye amatongo uyu usanga igihugu cyose cyari kiza gifite amatara nta muriro kigifite, usanga abaturage barara munsi y'imihanda, usanga ikibazo gikomeye kandi binagoranye cyane kugira ngo igihugu cy'Uburusiya kizatsindwe ino ntambara. Amerika yavuze ko igomba gusagumya gufasha igihugu cya Ukraine paka hasi hejuru paka igize atsinda urugamba, ariko biragoranye cyane. Ababibona benshi bavuga ko bizagorana kandi cyane bitazigera binabaho ko igihugu cya Ukraine gishobora gutsinda Uburusiya bw'imbaraga Uburusiya buri gukoresha kandi iz'umurengera kandi nyinshi cyane.